ngaphandle kwakho Nkosi Jesu angilutho Siyabingelela ngelihle igama lomfowethu uJesu emini nje namhlanje ngumama uMhlongo siqhamuka live ku Apostolic Faith Mission uSizwe Assembly. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba elihle kangaka asiphe lona ithuba lokuzomemezela indaba yePhasika. Indaba yePhasika ke bathandekayo indaba emayelana nokuzalwa kabusha. It's a journey of rebirth yebandla. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asenzele isikhathi esifana nalesi, singabukeka singajwayelekile nokwenzeka kwakhona singajwayelekile, kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi yena uyayenza indlela nalapha indlela ingekho khona. Ekseni simzwela umfundisi ekhuluma ngevesi lokuqala kulamazwi enziwayo elikhuluma ngeforgiveness nokuthi kubaluleke kangakanani istep sokuqala esingena kuso uma sizohamba le journey yase Calvary. Kubalulekile ingibusisile kakhulu, kubalulekile nakithi ukuthi siqonde ukuthi uforgiveness usebenzela wena kakhulu, kodwa kubalulekile nokuthi sibuke uJesu esixolela singalicelanga uxolo. Amen. Amazwi engizowenza amazwi wesibili atholakala lapha encwadini kaLuke chapter 23. Ngizocela simfunde, sizoqala lapha ku verse 39. Ngicela siqale khona, ufundeka kanje: njalo esinye sezilelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi, wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sase siphendula esinye sasithethisa sathi, nawe awumesabi uNkulunkulu, ingani ukulokhu kulahlwa nawe na? Amen. Sithola la uJesu usendleleni eya esiphambanweni. Endleleni yakhe sekufakwa nezelelesi lezi ezimbili. Uma ulifunda uyathola ukuthi uJesu uba sephakathi nendawo, kuba esinye iselelesi ngapha nesinye ngapha. Iyangibusisa ke le ndaba, ngibuka uJesu ephakathi kwezoni ezimbili. Ngibuka uJesu eyimpendulo kwezweni elihaqwe ububi, elihaqwe izona. Siyakhuluma lesi sokuqala iselelesi sithi kanti awusuye uKristu yini wena? Sithi uma ukade uKristu yindaba ungayisindisi wena, usindise nathi. Kakhulu kaningi abantu bayakusho lokhu, uyakubona ukuthi kwakuyindlela yokumhlambalaza uJesu, kwakuyindlela yokuhlekisa ngaye, kwakuyindlela yokubukisa ngaye ukuthi kanti amandla akhe asephelile yini. Iyangikhathaza indaba yeselelesi sokuqala ngoba kusho ukuthi sasikade singakambulelwa ukuthi ubani lo ophakathi kwabo. Siyaphendula sesibili sithi, hayi wena kanjani, uyisho kanjani leyo nto? Awunamahloni yini wena? Sithi ngoba lo okanye nathi akufanele ngabe ula, thina sila ngokwemsebenzi yethu. Eziningi izimo bathandekayo sithola kuzo izimo ezenziwe yithi. Lezi ezimbili indawo ababekuyo kwakuyindawo eyayibafanele ngoba babekade benze ukubi. It was a punishment that was fit for lokho ababekwenzile, kodwa uJesu yena wayengakufanele leyo punishment. Kufezeka izwi elithi yena ongasazange isono wenziwe waba yisono. Simthola uJesu uphakathi kwezelelesi, kodwa siyangibusisa lezo sesibili sivulekelwa imfihlakalo yezulu
ukuthi lo ophakathi kwethu akufanele ngabe ula. Leselelesi sesibili ngazathi siwelwa yile mfihlakalo eyambulekela uPetro umebuza uJesu behamba naye ethi bathi abantu ngubani, bayaphendula abanye bathi umprofeti, bathi uyilokhu uyilokhu. uJesu sephendukela kuba abafundi bakhe uthi nina njoba ngihamba nani nje nithi ngubani? Uyaphendula uSimon Petro uthi wena uyindodana kaNkulunkulu. Ngazathi leselelesi safikelwa yileyo mfihlakalo ukuthi sirealize ukuthi noma singaba lana thina ngenxa yemisebenzi yethu, lo yena akekho la ngenxa yemisebenzi yakhe emibi, kodwa uzele ukuzosindisa. Haleluya. Uma sifunda siqhubeka u41 uthi thina kambe kungokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile, kepha lo akenzanga lutho olubi. Sasesithi selelesi lesi verse 42, Jesu ngikhumbule nxa usufika embusweni wakho. Iselelesi realizes, siyabona ukuthi isimo lesi ukuthi la esesikhona isikhathi sensindiso, isikhathi sokuthi sithole ithuba lesibili lempilo, isikhathi lesi sokuthi uyekele ukuhlekisa, uyekele ukubukeka njengeclown uthi awusindisi ngani uma kuukuthi ubuKristu. Sibuka leli thuba lokuthi ithuba lami leli lokuthi ngisondeze kuJesu, sithi Jesu ngikhumbule namhlanje. Okunye okungibusisayo uma lese sokuqala sisakhuluma noJesu, uJesu akasiphendulanga. Ithini lento kimi? Ithi akukona konke esikuphendulayo, akukona konke iargument odinga ukutholakala kuyo. Kunezinto ezidinga ukuthi uthule wena, kunezinto ezidinga ukuthi hold your breath, musa ukuphendula. Ngoba uJesu siyambona la ukuthi ngazathi wayekubambile ukuphendula kwakhe, ngoba ukuphendula kwakhe kwakufanele mayisephendula abuye nomphefumulo othizeni. Uma sifunda la u42 uthi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. This is a cry for help. This is a cry yomuntu who realizes ukuthi sesiphelile isikhathi. Ngiyafisa nawe usekhaya ukuthi ukubuke lokho, ukurealize ukuthi sisesikhathini sokugcina, sisesikhathini la udinga ukuthi uinvite uJesu empilweni yakho. Leselelesi sifikelwe yilowo moya, sifikelwe irealization yokuthi isikhathi sesiphelile, nesikhathi sokuhlekisa, nesikhathi sokuthi ungathi uwumJuda wena. Uyazi masikhuluma kanje sithi Jesu ungikhumbule embusweni wakho, kungikhumbuza indaba kaBhathimewu owamemeza esixukwini, wakhetha ukuba yihlaya, awamemeza esixukwini athi Jesu indodana kaDavide ngihawukele. Ngazathi ungasho kanjalo nawe usekhaya ubone ukuthi isimo osibhekene naso njengezwe isimo esinzima, isimo esidinga ukuthi si-invite uJesu eze empilweni zethu, isimo sokuthi noma ngabe yini obhekene nayo, noma ngabe isixuku esinjani esiphambi kwakho, kodwa ukwazi ukumemeza ukuthi Jesu ngikhumbule embusweni wakho. Uyaphendula uJesu ngalowo mzuzu uthi namqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje nawe ungasho kanjalo kuJesu. uJesu akasho ukuthi kusasa, akasho ukuthi izolo, uthi namhlanje, ngoba indaba yensindiso indaba eyenzakala namhlanje. Indaba yensindiso indaba edinga ukuthi wena you take a decision namhlanje and invite uJesu empilweni yakho. Uyasho uJesu uthi ngelinye ilanga uthi ngimile eminyango ngiyanqonqoza, uma umuntu elizwa izwi lami uthe ngivume ngivulela ngiyakungena ngihlale naye. Ithuba lakho leli mntaka baba ukuthi invite uJesu namhlanje ukuthi angene empilweni yakho, ukuthi angene la kuxokozela khona. Isimo esasikulesa ndawo leseCalvary kwakuyisimo esibhlungu, lithi izwi kaNkulunkulu kwabamnyama,
kwakuyisimo esenubumnyama, kwakuyisimo esisabisayo, kwakuyisimo esingabukeki ukuthi kuzoba khona ikusasa. Kungenzeka ukuthi nawe empilweni yakho namhlanje kuyisimo esinjalo, kuyisimo esingabukeki ngazathi siyophinde sikhanye, kodwa ngathi ungathatha lamazwi aselelesi sesibili and invite Jesus in your life. Uthi Jesu, ngathi ungaba nami embusweni wakho, ungikhumbule embusweni wakho. Ngoba embusweni kaJesu kunethuba lesibili, embusweni kaJesu kunendaba yakho engapheleliswa, kunendaba yakho engaba nempumelelo, kunendaba yakho engaba ne-future. Sisho kanjalo iselelesi sithi Jesu ungikhumbule embusweni wakho. And uJesu uthi namhlanje uyoba nami eparadise. Siyakumemezela lokhu namhlanje singabantwana bakaNkulunkulu, siyakumema nawe sithi woza kulombuso, yamkela lensindiso, yamkela iPassover, ngoba iPassover imayelana nalokho, imayelana nokusindiswa, imayelana nokusavwa from a crisis. Lezelelezi ezimbili zayibhekene necrisis, izelelezi ezimbili zayibhekene nenkinga. Kodwa uJesu mayesefikile enkingeni, uJesu uma umi-invite enkingeni, yena uphenduka abe impendulo. Usho njalo umhlabelelo uthi uJesu uyimpendulo yezwe elonakele. Nawe siyakumema namhlanje ukuthi kulesikhathi esinje, kulesikhathi la izwe lidungezela kangaka, kungekho ukuthula, kune-confusion, ubungeke yini nawe umemeze njengalesi uthi Jesu ungikhumbule eparadise lakho. uJesu uyavuma, uJesu uyafuna ukuthi umbize, uJesu unezimpendulo zempilo yakho, uJesu letha ukukhanya empilweni yakho. Jesu ubungeke ungikhumbule yini namhlanje? Uyaphendula uJesu uthi namhlanje ngizoba nawe eparadise, namhlanje ngizoba nawe eparadise. Siyakumema mntaka baba, ungalivumi lelithuba ukuthi lidlule. Siyakumema ukuthi woza, yamkela uJesu njengenkosi nomsindisi, ngoba indaba yephasika iyindaba yensindiso. Akuyona indaba emayelana neholide, akuyona indaba emayelana nokugqoka nokudla, iyindaba emayelana nensindiso. Ngelinye ilanga kuyafika lesikhathi abantwana bakwa-Israyeli bevalelekile beseGibhithe, esezamile uNkulunkulu ukukhuluma, esezamile noMose ukudlulisa umlayezo kaNkulunkulu kuFaro ukuthi khulula abantwana bakwa-Israyeli. Sekukwenzeke zonke izinto, kwavela amaxoxo, kwaphuma amagazi ey'mpompini. Ekugcineni uyakhuluma uNkulunkulu noMose ukuthi tshela abantwana bakwa-Israyeli bahlabe iwundlu, bese bethatha igazi belibhece emnyango, ukuze uma kudlula ingelosi yokufa idlule ingangeni khona. That was the time of Passover. That was the time yokusindiswa. That was the time yokusaveka kwabo. Yiso lesikhathi esikuso namhlanje. Isikhathi sokuthi akusaveke impilo yakho. Isikhathi sokuthi nawe uthole ithuba lesibili. Isikhathi sokuthi unikele impilo yakho kuJesu. Uthatha igazi lewundlu, ulibheke emnyango wakho ukuze ingelosi yokufa ingangeni ekhaya lakho. Siyakumema ngokuthobeka kwenkosi uJesu. Sithi yamukela uJesu. Thatha lelithuba uzenze njengeselelesi lesibili. Uthi Jesu ungikhumbule namhlanje. Selelesi sokuqala asamukelelwanga yile mfihlakalo, azange size sibuke lokhu. Sabuka uJesu, sambuka njengomJuda ofanelekile ukuthi abe la. Kodwa iselelesi lesibili simbuka uJesu njengempendulo. Ngikhumbula unkosikazi womfazi waseSamariya uma ehlangana noJesu. Okokuqala uqala uthi wena uwumJuda, okwesibili uya ngokuya uthi uMesiya yini, okwesithathu uma isephuma uphuma uyamemezela uthi ngihlangene naye ongitshele ngakho konke. Nawe ungamthola namhlanje nguMesiya, nawe ungahlangana noMesiya namhlanje, nawe ungahlangana nalo ongakutshela ngakho konke ngempilo yakho. Ngathi kungaguqula indlela esimbuka ngayo uJesu, simbuke ngalamehlo leselelesi sesibili, simbuke njengomsindisi, simbuke njengoNkulunkulu, simbuke njengomuntu oletha impendulo. Usho kanjalo uIsaya uthi sizalela umntwana, uthi siphiwe indodana, uthi umbuso uyoba semahlombe akhe. Ngathi ungashintsha indlela yokubuka ngayo namhlanje, umbuke njengombusi, njengomuntu umbuso ozoba semahlombe akhe, umbuke njengomuntu ozoletha insindiso empilweni yakho, ozoletha ukukhanya, ozoletha impendulo, ozokunikeza ithuba lesibili lempilo. Uyazi ukuthi iselelesi sesibili
sathola ithuba lesibili ngoba ngalelo langa sikhona eparadise. Taka baba siyakumema ukuthi thatha leli thuba yamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Alingadluli leli Phasika ungathenzanga lesinqumo uthi ngime eminyango ngiyanqonqoza, mvulela uJesu angene enhlizweni yakho. Amen. Siyanimema futhi enkonzweni ezongena ngo-3 ukuthi sihlanganyele kule nkundla sizomemezela siqhubeke ngejeni yethu yePhasika.